Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita ke kelima, halaman ke-6. Ada Mbak Endah di Lombok. Mbak Endah Lombok di Malaysia sekarang. Silakan mulai, Mbak Endah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Wa qaumuhuma lana abidun. Wa qaumuhuma lana abidun. Wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma bainahuma la'ibin. Zalikal fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Ini lagi ngajar online ya, ngajar online. Silakan. Kemudian. Kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika najzil muhsinin. SMS aja nanti kalau perlu. Terus wahum Wahum la yash'urun. wahum la yash'urun. Kemudian Hum fiha khalidun. hum fiha khalidun. SMS. Fil azabi mushtarikun. Fil azabi mushtarikun. Kemudian Malakum la tanasarun. malakum la tanasarun. Kemudian Wa aktsaruhumul fasikun. wa aktsaruhumul fasiqun. Kemudian Fama lahum la yu'minun. fama lahum la yu'minun. Kemudian A'lamu ma la ta'lamun. a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Min haitsu la yash'urun. min haitsu la yash'urun. Kemudian Zul jalali wal ikram. jangan wali-wali, jangan biasanya. Jangan ada wali-wali wal. Dzul jalali wal ikram wal. Wale jangan. Ya, Pak. Wal ikram. Coba lagi. Zul jalali wal ikram. Masih ada dikit ya, enggak apa-apa. Ya. Dzul jalali wal ikram. Kemudian Wa tawasau bil marhamah. wa tawasau bil marhamah. Kemudian Irama zatil imad. Irama dzatil imad. Sekarang udah pandai ini, bagus. Terus Wa fir'auna zil autad. wa fir'auna dzil autad. Bagus. Bentar lagi jadi Ustazah Endah dari Lombok. Iya. Terus belajarnya di gudang, di sekap. Iya, Pak, sampai kepanasan. Udah apa-apa perjuanganmu ya. Kemudian Fil fulkil mashhun. fil fulkil mashhun. Kemudian Wa nahnu lahu muslimun.
Wa nahnu lahu muslimun. Kemudian. Fama lakum kaifa tahkumun. Fama lakum kaifa tahkumun. Kemudian. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. Kemudian. La yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun. Kemudian. Huwal husra. Huwal. Huwal. Kayak gini ya, Pak. Huwal. Huwal khusranul mubin. Iya, gitu, jangan huwal ya. Huwal. Lucu ya, nanti dengerin sendiri aja. Huwal. Huwal. Huwal Iya, kadang khusranul mubin. ketawa dengar rekaman sendiri, Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya, sebelum diketawain orang, ketawa sendiri kita. Oh, enggak apa-apa. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Bil akhirati hum yuqinun. Bil akhirati hum yuqinun. Kemudian. Wa hum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Kemudian. Bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Kemudian. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Susah disebutnya. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Apa-apa yang penting secara umum dikuasai, huruf-huruf tertentu nanti dikaji ya. Terus. Iya, Pak. Sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Terus. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Makanu bihi yastahzi'un. Makanu bihi yastahzi'un. Wa ma kana minal musyrikin. Makanu mana? Wa ma kana minal musyrikin. Ya. Humul yawma mustaslimun. Humul yawma mustaslimun. Kemudian. Siratakal mustaqim. Siratakal mustaqim. Kemudian ini ya. Ini abadan jadi abada. Iya, Pak. Mulai. Abadan. Dua patah dibaca satu jika dihentikan mad ibad. Abadan, abada kau dihentikan ya. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumal qiyamati wazna. Yaumal qiyamati wazna. Kemudian. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Kemudian. Falmugiro. Pergi Ya. kemana itu? Falmugirati subha. Oh ya. Falmugir. Falmugirati subha.
Falmughirati subha. Kemudian. Fa'asarna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Kemudian. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian. Wa Wa khalaqnakum khalaq. wa Wa khalaq khalaq. wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Bil akhsyarina a'mala. Bil akhsarina a'mala. Kemudian. Kayak gimana? Bukan huruf Yuh, kayak yuh, ayat. di bawah ya. Grup dari mana? Terus ayah. Yuhsinuna sun'a. Ayo. Yuhsinuna sun'a. Kemudian. Kanu min ayatina ajaba. Kanu yu'minu. Mana nih? Kanu min Kanu ayatina ajaba. Kemudian. wazidnahum huda. Wajidnahum huda. Kemudian. Fasawfa yad'u subura. Fasawfa yad'u subura. Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira. Kemudian. Ini ya. Iya, Pak. Aniyatin gantikan jadi aniyah. Yuk silahkan mulai. Sekarang nggak berani keras sudah. Mereka sabar. Oh udah masuk ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mm-mm. Tasla naron hamiyah. Tasla naran hamiyah. Kemudian. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian. Lisa iha radiyah. Lisa'yiha radiyah. La tasma'u fiha Pendek, la. Oh iya, Pak. pendek. La tasma'u fiha lagiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Kemudian. Malam tuhit bihi khubra. Ma lam tuhit bihi khubra. Bihazal hadisi asafa. Bihadzal hadithi asafa. Kemudian. Oh, tak nampak, Pak. Hah? Iya, ya. Oh ini mana? Oke. Ada mana nu? Mana? Manahnu bimustaikinin. Ma nahnu bimustayqinin. Kemudian. Wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul haqimin.
Hakimin bukan kop ya. Wa huwa khairul hakimin. Kemudian. Hal ataka hadisul junud. Bang begitu. Ah, iya, Pak. Hal ataka hadisul junud. Gitu ya. Coba ulang, Pak. Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadisul junud. Kemudian. Fir'auna Pendek. Fir'auna Wasam. Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa samud. Gitu kol-kolah ya. Fir'auna wa samud. Diulang. Kemudian. Fir'auna wa Samud. Kemudian. Wa samudnya jangan dicicip. Iza. Jangan wa samud. Jangan. Langsung. Wa Oh, samud. Wa samud. iya, Langsung nyambung. iya, Pak. Mm-mm. Fir'auna wa Samud. Langsung kayak gitu. Fir'auna wa samud. Kemudian. Ya di bawah. Iza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kemudian. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kemudian. Wal qamari iza talaha. Wal qamari idza talaha. Kemudian. Wal ardi wa Wal ma. wal hati-hati. Ya, ya. Wal ard wal bukan kayak Jangan, gimana ini? jangan ada e-nya. Wal. Wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi wa ma tahaha. Tahaha. Diulangi. Wal ardi wa Wal. ma. Ada walunya. Wal. Kayak gimana ya Wal. kayak gimana biar bisa hilang? Wal, Wal. wal, Ada wal. jeda. Kasih Iya, jeda ya. iya, Wal wal. ardi Iya. wal ardi wa ma Aha. tohaha. Wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi wa ma tohaha. Bagus. Nanti lama-lama juga pinter ya insya Allah. Sekarang juga udah pinter Amin. kalau udah banyak perubahan ya. Kemudian sekarang. Terlalu besar kayaknya, Pak. Oh iya, iya. Enggak, kecilin dari situ. Iya, iya, iya. Ya. Wal qamaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Kemudian. Wa wadu'al mizan. Wa wada'al mizan. Kemudian. Fa'ak fa'ak saruhu fa Fa'aktharu. Gitu. fa'ak saru fihal fasad. Fa'aktharu fihal fasad. Kemudian. Yudha ya yudha'afu lahumul azab. Yudha'afu lahumul azab. Kemudian. Watad Watab. watad Watab. Watab. watad watad Bukan ngotot. Watab. watad Watab. Tak dulu baru. watad Nah, watab. oh watad Watab. watad haku watad haku nawala tabkun.
Wa tadhakuna wa la tabkun. Kemudian Zalikal hizyul hehehe azim. dalikal wai. Dalikal Iya Pak, susah. ya lagi. Zalikal hizyul azim. Caranya gini, di kayak ada jeda. Zalikal Zalikal hiyyul hizyul azim. Ya, azim. latihannya kayak ada Iya. jeda ya. Ya. Zalikal hizyul azim. Oh, udah mulai ya. Yulnya lah balik lagi. Gak apa-apa, dilatih aja. Oh, Zalikal khizyul hizyul azim. 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 Kemudian, gak apa-apa, nanti dilatih-latih. Ma Ya, makisin. makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Kemudian. Hal yastawiyani masala. Hal yastawiyani masala. Kemudian. Wa huwa bil ufuqil a'la. Le-nya wa huwa bil ufuqil a'la. Ada le-nya ya. Wa huwa bil Belum ketemu, Pak. ufuqil a'la. Ya, latihannya di jeda-jeda ya, kayak ada jeda. Ya, terus. Iya, Pak. Terus. Fahasyara fanada. Fahasyara fanada. Kemudian. Alam ya'tikum nazir. Alam ya'tikum nadhir. Kemudian. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Kemudian. Fartaqibhum. Fartaqibhum wastabir. Pendek. Fartaqibhum wastabir. Ya, ulang. Oh, fartaqibhum wastabir. Kemudian. Kahashimil muhtazir. Ah, Pendek pendek ya, Pak? juga. Nggak ada matnya. Oh, Kalau yang atas nih ada. oh iya, iya. Mm, Oh, iya. Kahashimil muhtazir. Hadir. Masih panjang, Pak. Tazir. Mm-mm. Kahashimil muhtazir. Kahashimil muhtadir. Bedakan dengan yang atas ya. Yang atas itu karena Iya, ada Pak. mad tabi'i, ketemu satu huruf hidup Ah, dihentikan, jadi mad dari sukun. Wa huwal hakimul khabir. Itu panjang. iya, Pak. Alam yatikum nadhir. Ada mad sebelumnya. Jadi Kalau ini keikut nggak yang ada. di atas sampai ke bawah. Makanya nanti habis Iqra 5, Iqra 6 nanti belajar di buku hijau ya, biar pinter. Karena Iya, tanpa iya, buku Pak. hijau, sama orang berlalu lintas bawa kendaraan tapi nggak tahu rambu lalu lintas. Iya, iya. Akhirnya nabrak sana, nabrak sini. Nah, apa-apa. Sekarang belajar baca dulu. Karena kalau belajar buku hijau tanpa bisa baca juga repot juga. Jadi bisa baca dulu, nanti diarahkan ke buku hijau Oh, insya iya, Allah iya, ya. Pak. Itu. Ya, yang ini. Wanama. Wa namariku masfufah. Wanamariku masfufah. Kemudian. Wa tawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah. Nih, nggak boleh banyak-banyak ini karena Oh, lagu ya dilatih ya. Terakhir iya, halaman Pak. 11. Biar ini aja, biar pintar. Yuk. Ini mad jaiz Iya, dan Pak. mad wajib. Bedanya apa ini? Mad tobi ketemu alif. Ini mad tobi atau mad asli ketemu hamzah. Pokoknya ada alis dua-duanya dibaca panjang 5 harokat ya, boleh. La Iya, Pak. a'budu ulaika. Yuk mulai. Ini agak belajar berlagu sampai bawah ini bagus. Yuk. Iya, ini yang panjang-panjang itu ya. Yang panjang-panjang boleh. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La, ini iya, Pak. Ya, Sangat banyak. ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. La Lagi. a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Pasti ya.
Kemudian, Depan. bagus? Ya. Ulaika Ulaika humul itu muflihun. bisa ya. Ulaika humul muflihun. Nanti kau belajar baca ya, belajar lagu ya. La a'budu ma ta'budun. Ulaika humul muflihun. Kemudian ini, ala. Iya. Mm-mm. Ala Hanya asarihim. panjang. Oh, Ala asarihim. oh. Ala asarihim yuhrun. Ala atharihim yuhra'un. Ala atharihim yuhra'un. Kemudian. Wasalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Kemudian. Ulaika ala huda. Oh, ulanya juga banyak. Huda ya. Ulaika ala huda. Kemudian. Makisina fihi abada. Internetnya. Makithina fihi abada. Kemudian. Alam naj'alil. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian. Bihadzal hadisi asafa. Bihadzal hadisi asafa. Kemudian. Min awliya. Min awliya. Kemudian. Ulaika humul kafaratul Kafara. fajarah. Kafaratu. Kafaro. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Fajarah. Kemudian bagus. La ilah. Yang ini kali Pak. Mm-mm. Tarik nafas dulu. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Bagus, indah suaranya ya. Gimana ini Sesuai Pak? namanya Endah. La Gimana? ilaha ulai wa la ilaha ulai. Suara saya juga lagi serak, lagi gak bagus. Iya, saya juga. Tapi dilatih ya Mbak Endah ya. Iya Alhamdulillah. Pak, terima kasih ya Pak. Sudah banyak kemajuan kok. Tinggal dilatih dan dilatih terus, gak lama juga pintar insya Allah. Amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.